Yeah, 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Terus, udah, selanjutnya apa lagi? Alif, ba, ta dia sama, hurufnya sama, nanti yang bedain cuma titiknya, kedudukan titik. Ba, ta dia sama. Kemudian jim, kha itu huruf yang memotong garis. Kemudian da, za dia sama. Ba, ta, za. Ini sama. Ini sama hurufnya. Ya. Coba ditulis huruf ba. Habis tinta celup lagi, أنه بشر وأنه خير خلق الله.